ikai kunajariba yunam satire kuma. Ikai kunajariba yunam satire kuma. Organizing Committee na dengan yang benar-benar sering Thagat sari Organizing Committee Nasigi Tharum Sigi Lengbirakli punamarko Daramda upagi waran pibinur kita makta Kauksinjari Ikai kunajari bisema P. Sobita General Secretary Nupi Samas Dengkat Pirasi Ikai kunajari bisema P. Sobita Ahan bamatada odo ngambi imamu iko mono project ngasi July ni tang tara mga yai paraba numit asida odo ngambi imagi sanglenda observation committee amadi thangaiban apun banupilo ani na punna samnarga Repression Day for Pangthok Jariba Asigi Masigi Dai Election Diriba Ahan Mamatada KS Anandi Chairman NT Organizing Committee Professor Ali Bungo Arambam Lokendro Senior Citizen YK Diren Vice President United Committee Manipur USM Takhalamam Renu President IPAM Manipur B. Veronica Zinkai former President Tangkul Sanoglo Kumojan Momon Advisor Kangleipak Athletics Unit Thao Kabangon Mangisana Devi Vice President Thanil Apun Banupilo Thanil Ahan Mamaktada Punamahu Sichandra Gaya Hamika Tinabdu Sari Basiki Makata Pada Basiki Resource Person Uina Kambata Talekatiba Laithambam Zadun Advocate Yunamza Telekumar President Pantam Kulindro Konsam Chairman Core Amati Convener JCLP Babu Loitongbam Executive Director Aisa RA Pusu Punamapu Sutandra Kai Hane Kai Kanutu Sari Ngasi Anti-Repression Day Thoram Asigi Pam Nanga Lensan Binabagita Mata Hajarubada KS Anandi Chairman Organizing Committee Bu Organizing Committee Amadi Kangleipak Apunba Lupilu Hanin Bimaikai Degi Tarangka Oksari Arambam Ali Bungolo Kendro Senior Citizen Busu Masigi Thora Masigi Pampamagda Lensan Binabagita Mata Hajar Budahara Haramaya Binabagita Mata Tarangka Oksari YK Diren Vice President United Committee Manipur Busu
ngasigi anti-repression day thoram asigi dai da listenanaba kitamagta hajarubada harau ya bire pagitamagta su taramna oksari takhalambam Renu President Ipam Kusu ngasigi anti-repression day di thoram asida maya di pampam nang delection dina pagitamagta hajaruba matamda harau na ya bire pagitamagta su taramna oksari we Veronica Khai, former President Tangkul Sanurong, Usu ngasigi anti-repression day thoram asibu maya pampam nang delection dina pagitamagta hajarubada harau na ya bire pagitamagta su sinjal anjari bagi bagedagi taram oksari Renu takhalambam Kumokjam Momon Advisor Thangwaiban Athletic Union Bosu ngasigi anti-repression day thoram asibu asigi damakta maya pampam nang delection dina pagitamagta hajaruba matamda harau na yakira pagitamagta su taram oksari kababam magisana Devi by President Thangwaiban apunba nupilo Usu ngasigi anti-repression day thoram asigi maya pampam nang ka delection dina pagitamagta hajaruba matamda harau ya bira pagitamagta su sinjal anjari basigi mai kaitagi taram oksari resource person oina laisangwam jatu advocate Yumnamsa Dilikumar President Pandam Kulindro Konsam Chairman Board Amadi Convener JCILP Bablu Loitongbam Executive Director Aisa Alebusu ngasigi anti-repression day asika mari lainana wangango oina ngapila pagitamagta hajaruba matamda harau ya pila pagitamagta su sinjal anjari basigi mai kaitagi taram oksari loina na ngasigi anti-repression day thoram asibu mapung phadaba yade yaudaba yade haiduna tongan ba aikogi look singi laisriba branch amadi unit singi member sing amadi tongan ba look sing ngasigi anti-repression day su yaudaba yade haiduna lembiratuna thoram asibu mapung phan tamagta taram oksabagolona ngasigi taram oksabagi matang asida